تماشاوانên hêja ev aloziya yan jî nakokiya berfereh bûna hatin beyna Tirkiye û Fransa de tê jiyandin. Parêzer Omran Mansur ji Parîsê li gel min e dembaş kekê Omran. Kek Omran yani Serokkomariyê Tirkiyeyê Emmanuel Macron bi ku mêjiyê xwe hûn dakiriye divê biçêba doktorekî mêjî lê temaşe bike bi nav dike. Yani ev asta got nakokî gihiştine astekî wisa derveyî dîplomasiyê jî li Fransa çawatê nirxandin dibixwe çawa de nirxêneke Omran. Gelkî bixêr hûn temaşevan hêjayê Kurdistan 24. Yani gava pêşî hat avêtin saet hat havêtin sefîrê Fransa li Tirkî hat xwestin givegere Parîsê. Ev gavek pir mezin e divê ji bîr nekin ki Tirkî û Fransa di NATO de ne. Yani her du helîfekin di NATO de ji çêkirina NATO. Ev jî veya gavek pir mezin wê nakokiyên pir mezin çêbin di nav her du de. Yani tiştekî Serok Erdogan got tişkî neciye xwedeyê bi rastî yani ne seroktî berî ana kesekî wilo negotî serokdin li xesam naz dikin ki Fransa weke yani ruhnî di dinyayê ji aliyê hurriyetê û azadiya gilcemûyê di hundirê Fransa de em dibînin camîl kêleka kenîseyê li vir kêleka mebedê ye. Ev tiştekî Erdogan dê pê diştexile bi rastî mexabek pir mezin e wê hinek pê xeş bibin wê fikra wan dige Erdogan serokê misilmana li dinyayê û Erdogan ji vî kariyê dikir dixwaze weke di rêya misilmana a polîtîk a siyasî bimîne li ser hukm û dixwaze çi kesê wilo cahil bijî bi rastî bididû. Ev gavek avêtî dijî Serok Macron gavek pir pîsê wê tiştin nû derkevin sibê îro êvarî ev tişt çêbûye. Yani gavek pir mezin jî hatiye avêtin ji Fransa ev tiştekî çêbûye divê reddek pir mezin çêbe Erdogan. Erdogan bi rastî yani dijminaya xwe pir firekir. Tirkiye xistin bandorekî dide Tirkiye avêt alîk dide yani Tirkiye îro Kurdistana menî Iraqê yani bombetbarîne li Sûriyê perçek mezin ji erdê wê birîne û bombetbarînê jî û li aliyê Behra Spî jî vî karî dike destê xwe avêtî Yunanê destê xwe avêtî Qobrısê divê wan tişta ji bîr nekin. Tirkî Kekê Omran ew babetên ku te rêz kirin her wiha di rewşa şerê Azerbaycan û Ermenistanê de jî Fransa rexneyên gelekî tund li Tirkiye digire. Gelo gora baveriya te pêşe roja peywendiyên Fransa û Tirkiye li ser van nakokiyên ku nihadin bêhna her du welatan de têne jiyandin dê ber bi ku ve biçin nirxandina te çiyekekê Omran. Ev gelekî pîsî li ser Tirkiyana wê hîn perê wê hîn erzan bibin. Tirkiye gavên pir mezin avêtî bûn bedî Erdogan bê ser hukm ji bo derbasî Îtîhad Ewropî bibe. Yani em zanin tîfeqak cumrikî hebû orta Îtîhad Ewropî û Tirkiye de taybetî wilo rengekî taybetî jê hebû ji bo yani karê aborî herûbê orta Tirkiye û Ewropa bê ti zehmetî hebe. Ji alîkî dijî de Tirkiye dixwest ki vîza rajê jî yani ev kar dikir di navxwe Ewropîya de yani bibe vîzek bes li matara ta de. Tirkiye dixwest derbas Îtîhad Ewropî bê lê em giş zanin ev tişt ana gelekî bûyî dûr û Tirkiye vegeriyayê 100 salî dûrî Ewropa jî heger nebe tir bijî ji ber got ana ket qonax dide. Tirkiye ana elama a Fransî berî çend saeta elan kir û bi rastî jî şand ji Ewropa jî انه تركي تعزي ندابون اف سر يعني اف خورتك سري هاج كرن استاذ التاريخ ابي سري هاج كرن بدستيكي تروليز ده تركي تعزي ندابوانا ونا نه شان جوارق اف تشتيهانكي كاركي تروليست اف انا سركار دكن وكارن بيجي دبن انا وك فاروس شيبوي منصات نو شكرنا فرنسي جبوق متابعه بكن لسر فيسبوك وتويتر كسي قد نشرين على اليوروجي دل هندري فرنسا ودربي فرنسا جي لي ام دبينن تركي افان كاراتكي هلبت وتركي بيتر دور هره گاوا پر مزنگی چه به هگر بگه سری و ترکی خوش زنان کی عمران هر وها دخوازم یکی بزانه بمنها بری دمکی کرد جوینا سرکردایتین یکی تی اروپا هبو بوس زادانا ترکیه او بابت هات جمداندن جبوی دمکی گوتن کو ام ببینن کو ترکیه دی چپین گاوان باوجه نها افنا کوکیا کو ترکیه دی سلگل فرانسا گرم کری لگل دریا ناوراست دیسه گرم کری دیسه دستوردانین گل در دورا گلیک دورین جیهانی دیگه
قالوا سزدانا تركيا جيفينا نويا يكيتي أوروبا دا الجورا بحوريات بفيتيك شكاندنا بيوندين لقلب فرنسا دجي دكارة لسر تركيا بي سباندن تشاوذن القينا بله اوروبا کار به ترجی جولو بکه کار نبس کارکی نبس اقتصادی بکه جی ترکیه من گوتو باج ورجی اوروبا گولو بمینه ترکیه بلکی دروی ناتو جیده لی اوه نقطه داوی براسی او امریکا و ترکیه ام خوش زاننجی وحتى اوروبي جي اب 10 سال جوادا شر سوري دس بكريه ناخذ تركي هرب عليه روسيا وايران ده تخاز تمينا بك شمالي خده قافك ديجي هي براستيا بان نلسر اعلامي قال لك يجي امزان لوبي تركا قال لك خرط المانيا والمانيا جي نكار برنگ كيولو زلال بيجي تركي دركب الاتحاد الاوروبي هره اظانم وقتا الشر تشبو ودسبيكا شربو جين نبو بو شركي وقت بيجي سر بريسبو دورتا يوناني وتركي دي المانيا درباس ورتا حردوكا ودنك سكنان يعني بسروكتيا ميركل دفي الناس بكن يعني الاتحاد الاوروبي تفقي فان دولتي خوجي 27 هنك تخوازن دركب انت دي يعني افكاري قد بي والمانيا تيكف اليه تركاده جبو خاطري شركي مزين شينا ببي لي امزاننجي انا ايرو رود جمني تركي بتربونه الاتحاد الاوروبي ايج بيشتا فرنسا بقرن جي ايج بيشتا المانيا بقرن دفي كاري ده المانيا جي ناقار هلبت بيشتا تركي بقرا وكا ديكتاتورك ويت خوس بيشتا تركي بقرا جبوق تركي نرب اليه روسيا ده وتعديلينك وباليه ايران جيده امي مخابك بير مازن بيجن اردوغان وبريا فان كاري قد بريا مسلمانتير بوليتيك بخواز سر حكم بمينه وانا نقطه دي بي هات گوتن لی وی واری هات ناسکرن و ترکی تخوازه درباس به و تدخل به انتخابات ای سروکتیه ده فرنسا جیده و اویا کار کی پرمزن و دجمنه کی پرمزن شوی که ام نزان و بگی کوی ده حتی انا جبرگو ترکی وقتا لشکرات چینه اذربيجان ولشكر شينجي مرتزقه شين ليبيا ومزان اتفاق ليبي نهشي بو تركي تنه مباركه نكر وتركي ديجي اتفاق بو دنيا قش بيربو ما بس اگر شي بو ليبيا بريد رجا افكار كي قشت كبسر هفده قشت خيات كي تركي ودرباس بقناغه كي برش ديوان روجي ميدو افصالين بيد كاكي عمره متخصص زوي كي جي بزانه بمنها ده حلوست اخده بطایبەتی سەرۆکۆمار ئەردوان هەروەها دەسەڵاتە تورکیەژی فرانسا وەکی دەولەتێکی بێ باندۆر دەولەتەکە گۆنیکاری نەها ئیرۆ تەسیری سیاسەتا دنیایê bike dixwazê wisa destnîşan bike بطایبەتیژی gava got tîrên xwe ê rexna tavêjê Fransayê serokkomar Emmanuel Macron wekî armanj destnîşan dike gelo rast in ev tiştê got Tirkiye dibêje نا تركي ناخذ تركي تخواز بس بندوره كي بدخوا تركي براستي ما بيجن واجوادك سروك اردوغان استلام كريه تخواز نرينا عثمانيه وغرينا تخواز وغير وقت دولتك خوفره بك تركي دسي خداوي لبنان طرابلس تركي دسي خداوي صومال تركي دسي خداوي ليبيا دسي خداوي اذربيجان تركي تخوست مصر بطوقين يعني دريا سوريا والبحريره وجحمال يا تركي تخوست باليه براستي ما بيجن باليكاريا قطر دستی خود ریج بکو پری قطر گلکی که تخست کار بکه افکاری انکه گش براستی می بیشن گلک دولت هنا انترناسیونالی لسروان شر لسروان نکوکیه ایمنی روجات ناوین دعیشن سلاح دفروشن با ملتا بدود کجن کاری ابوری بهتر دو بالجمواناج برگولور تنمیتنا تمی سمارتنا تمی خلق برچینه تمی تطورتنا کسی ازانه ده همه آلیا ده ها می چی بیشن جالیه سعیدی جالیه تختوریه ده جالیه کسی زانه گش بار کردن اروپا و آوانال ورمانش برگو براستی کسی نکار قلمتیخ و وجه توینگه ده جبرلو هنک هند دولتن پرمزن کارن فیده بکن جه اردوغان گوان ناکوکیاتیه که روجاتا ناوین ده بهتری جبولو بهتر ملت اروپا بهتر جی براستی بترسن انه اردوغان وان تروریستی هن که بهتر بشین اروپا جبرولو ازانم انه کاری قد که اردوغان دیجی فرنسا دخوازی بیجی از رولام پرمزن دنیای لبرم مخاب ما بيجنجي يعني ملت تركي جرك او بسكن ديجي في ديكتاتوري يعني كي جرك بينا بسكنينه جبرجو جيتي خوستن ايرورو يكي وكا اردوغان بسكنينه ودين حدك يجرج برجو تركي بله سپاس بوته پاریزر عمران منصور کوش پاریزه تو میوانه من